Daftar nama dan alamat makam Waliullah Setulungagung yang harus diziarahi. 1. Kiai Abdul Fattah Hasan Tolabi, Mangunsari. 2. Mbah Nur Yahman, Bakalan. 3. Mbah Dul Adim, Botoran. 4. Mbah Mansur Sani, Tawangsari. 5. Kiai Moh Syarif, Majan. 6. Mbah Hasan Mimbar, Majan. 7. Mbah Langkir, Winong. 8. Mbah Husen, Kedung Singkal. 9. Mbah Hasan Ahmad Joyo Diningrat, Ngadirogo Sumber Gempol. 10. Mbah Kiai Ageng Patmo Dilogo, Ngadirogo Sumber Gempol. 11. Mbah Kiai Ageng Muhammad Mesir, Ngadirogo Sumber Gempol. 12. Habib Ahmad bin Salim Al-Mudor, Sumber Gempol. 13. Mbah Madali, Tawangsari. 14. Mbah Abdul Aziz bin Taruno, Sumur Warak Munut. 15. Mbah Soleh Faruk atau Mbah Wironadi, Munut. 16. Mbah Basyarudin, Kalambret Sri Gading. 17. Mbah Mansur, Bancaan Mojosari Kalambret. 18. Kiai Abdul Hamid bin Ahmad, Sumput Bamunrejo. 19. Mbah Gozali, Kauman Kalambret. 20. Mbah Mustaham, Bancaan Kalambret. 21. Imam Hambali bin Rohmat, Karangwaru. 22. Syekh Mustaqim bin Husain, Kauman. 23. Mbah Hasan Mimbar, Kauman Kalambret. 24. Sunan Kuning, Imam Hanafi, Zainal Abidin, Macan Bang Gondang. 25. Mbah Abu Sujak, Cepean Sembung. 26. Mbah Hasan Anom Asari, Kalituri. 27. Mbah Jauhari Mahmud, Notorejo. 28. Mbah Abdullah Fattah Surontani, Tanggung Boyolamo. 29. Mbah Mundir Madrawi, Campur Darat. 30. Mbah Raden Fattah bin Qasim, Bedalem. 31. Mbah Turmudi bin Munir, Bedalem. 32. Mbah Abu Yusak bin Rokib, Bamun Mulyo Pakel. 33. Kiai Haji Dimyati Mbah Wali, Campur Darat. 34. Sayyid Mursad, Campur Darat. 35. Guru Wali, Nur Hidayatullah Popo. 36. Mbah Mahmud bin Thohir, Bamun Mulyo Pakel. 37. Abu Hasan bin Rawi, Bamun Mulyo Pakel. 38. Syaikh Wahyudin Baidowi, Pojok Ngandru. 39. Mbah Zarkasi bin Mahmud, Gadingan Sembung. 40. Mbah Kurdi bin Hudoyono, Tanijayan Bolorejo. 41. Mbah Maulana, Kelampisan Gondang. 42. Mbah Hasan Anom, Kebuireng Besuki. 43. Mbah Syarkowi, Mujang Tulungagung. 44. Mbah Santri Tulungagung.